Mladi imaju pravo na slobodan pristup proverenim i tačnim informacijama koje se tiču njihove seksualnosti, reproduktivnog zdravlja i prava. Međutim, kod nas glavni izvor informacije za većinu njih jesu prijatelji, takozvani iskusnije osobe, štampa, mediji i sopstveno iskustvo. Samo mali broj naveo je stručne osobe ili roditelje, pokazuje istraživanje Novosadskog humanitarnog centra. U novosadskom porodilištu saznajemo da prekid neželjene trudnoće kod adolescentkinja iznosi oko 7% na teritoriji čitave zemlje i ne zna se da li taj procenat pada ili raste jer ne postoje tačni podaci. Porođaji maloletnica su u opadanju, iznose oko 4% u Srbiji, dok je u Vojvodini taj broj veći. Veliki problem, pored neinformisanosti, predstavlja i strah od odlaska kod lekara, kao i neredovni pregledi. Treba im objasniti da nije obavezno da prvi put budu pregledane kad dođe kod ginekologa i to je od ključnog značaja, jer onda se one neće plašiti da dođe, onda će one rado doći i malo ćemo popričati sa njima i reći da tek sledeći put, ako imaju seksualne odnose ili ako imaju neki problem, obavezno naravno ako imaju seksualne odnose, da će tek onda doći do pregleda. Kada su pitali mlade gde i od koga bi volili da se informišu o reproduktivnom zdravlju, odgovor je bio u školi od stručnjaka, kaže doktorka Aleksandra Kapamadžije. Ona dodaje da je u skandinavskim zemljama gde je seksualno vaspitanje deo obrazovnog sistema daleko manji procenat maloletničkih trudnoća i abortusa. U nastavi biologije samo se delimično uči o reproduktivnoj funkciji i anatomiji čoveka, a teme kao što su seksualno zlostavljanje, kontracepcija i polno prenosive bolesti su izostavljene. Na časovima, odnosno časovima odeljenskog starešine, pedagoško-psihološka služba i odeljenske starešine sa učenicima zaista dosta pričaju, kako o ljubavi, uopšte periodu adolescencije, tako o planiranju porodice, o braku, preranom stupanju u brak i tako dalje. I ono što je još važno da kažem, prošle godine 5 naših učenika je prošlo zaista napornu obuku za vršnjačke edukatore. U nedostatku formalnog obrazovanja o tome mnoge nevladine organizacije prave radionice i informišu mlade. Vršnjačka edukacija je jedan oblik prenošenja znanja i informacija mladim ljudima, gde se mladi osjećaju mnogo opuštenije nego kada su recimo u školi ili na predavanju, zato što se radi radioničarski, dakle u jednoj opuštenoj radnoj atmosferi. Na takvim radionicama, pored tačnih informacija, mladi uče i na osnovu iskustva svojih vršnjaka, od vršnjaka koji su obučeni za edukaciju i to na vrlo kreativan način. Ako je ova devojka imala hepatitis, taj hepatitis se preneo na sve njih. Što više znaju, to više kontrole imaju nad svojim životima, kaže se u povelji o seksualnim i reproduktivnim pravima mladih.